shongoro nkaka abantu mwe ninyesigangu kaba twarara kimwe umuduzi kaba twari umutuma gwagundi okukwenda kusasuka abagenzi bitu na munongo munyafrika nkomwe kwa kugira ubusaso bwambaho. Of course we feel bad, twahurira kubi anena kuma insangu nimba kwinira kimwe burwo kubanza okusiya amahuriro nkago agaraba gafire omu week yona abuzimazima kandi omucheka bite byaburengero izoba hamuna no munsi yona nyenda kubensa ngo biro muri Kasese bebigumire hati bwene storage gumire omukazi omwe bukaburu n'ikiro munonga habaho umuyaga mwinji munonga kandi umuyaga gwo kugwabireho anyenda kumanisa ngo bamwita Dorothy Masika anyenda kumanisa mu Dorothy kabaho umuyaga mwinji munonga kandi gwaba mwinji habaho nana ekibakweta intisa ninga shokutinisibwa no manya okutinisibwoku igurere kuri kutinisa ritinisa munonga habaho mwiruma habaho umuyaga habaho no kurugita kwa manu munonga na ninkuba higuru ebicubiri kwehinda gutura now Dorothy Masika akimuka yimusiba yawe musiya mujato wishimwe na nabe abana be yaba jatu byashoba nimpura ebare nebirugita nebirga omurusozi rwenzori abo kuba Dorothy Masika no mwabantu abinamakagari uko rugwaye rw'umusozi eziri hina rwenzori bimuka bimusena ba neighbors bajya kwahwa ibintu byashoba ndugwenda kumensa ngo weekend ni yemwe ebirimo ibintu bibiri kushasha mwana munywani wanje nyenda kumanyisa ngo weekend ebiri busasi munonga amabare gari gita enjura yagwa nyinji amataba gari gita mweno mabi kabi yabiri muri Kasese ko kabihagarika byabaho ogundo murundi enjura yagwa nyinji amabare gari gita za rocks, what we call rocks, za rugomu musozi zari gita za shuma za kirembe za shenyagura marwaro gauna ga shenyaguruka ninyesigangu abatawre bareba TV yitweje ya Apex TV ninjani mureba background hariya ka video yakore mba playing karikoreka ngwa nizi nigirukanga mnonga na nebane birigita abantu bari kufurura ubukunta bwabo cinde to bukunta no kujangwa kasigara haka faraso no kakwato origita nako ojori kamenarga mwenu ahinda gambera storage ne jangwa hingambira baba kwasiri babihuma kagi bakwiri baturamu bagira ibabazizika kazije nko machachi amashumiro kosi gakahwaho namarwaro gakahwaho mwene kirembe tubabukira ubuturo mazima n'amabari gonka rubiro rusozi rwoka so ninjane za kwa pate mwibwe burambuza ukamwene kandi nyamwamba bwagude karese problem na hati hizire hagarika kandi mazima habaho kandi story endisho nyenda kubasa kwa watu bakasese nshasha nimwe kandi batumwe wakubayino uyabibona nanino wasa kurigaha ko muri Kasese urabire kandi ministry ogende kuyamba abantu bakasese na twaburangiti akashuka kwako inenke kitozi washageremu nozi batwara utserpa namwe nintero muranga mwana wanje kajugu kayifaho umukisenyaho kwako inonke sati za uzire za fitting ezo tachujwara no swara nk'abantu bakasese kandi oyino n'abanyabuzare you can as well go there bagabire okore charity nabandi banywani banje ahwamba guta street ninjana mureba banywani banje abariyaho muri side za Bushenyi abariyo muri Izishaka abariyaho mbiceka za Bunyaruguru please mwirukangire abantu bakasese abo kuba embera terikiriya amatabaga runga birukangiza kimwe kandi bagira ngo embera ati yakastabilize injire abo kamizi na hatigakira ngari gita tari moto gari kwasa kwambukayo rusozi orurwa Kasese side za Kilembe aho za Nyamwamba emigereje yona ezure kimwe Nyamugashana bino cheke cyo kweta rubirihira and of course we know that choice wakweta mubuku hanga wanje mwenyenda kumanyisa ngu ebibucheka byona biferire kimwe takiruho kugira ngo ubuzimazimo base kuraba hanuya nyenda kumanyisa ngu story ningwa munonga cyine kora okuyenda kujimanyira kimwe munonga keep on watching Apex TV of course Western Uganda number online TV channel of course ndaza kwa nipotoka let's just go on a short break come back kwa